Les éditions Khalef présentent Yassine Ouali. Sortie officielle lundi le 15 octobre 2018. Yassine Ouali, le nouvel album. L'album sera disponible le 15 octobre 2018. Yassine Ouali 2018. بالسيف المحنى والحيف أثيري ورهد شنيف أفكي دوليم وغندار الأقليم مرثلق. Le nouvel album présenté par Khalef Édition, Yassine Ouali. أيا دات بغوض روحها الخيالي ويذام لثنفات النقلة بعض الخيقة خمام. Yassine Ouali 2018. نزلت نضاع ذين كان أيام كنات غثي من النار من رانا الجحيف كان هي قليلة الزغذي. Yassine Ouali, le nouvel album. في غثاس كرة حزان وريفان ذا شو تيوغان أثخمت كان سدة وزروم أثخمت كان سدة وزروم متوالا ثموان غيل غثال البازيت يوثان أنا غثو قاد سيبورورو أنا غثو قاد سيبورورو سي غمار ذي صقاذان يسير زان فريون سي غمار. Yassine Ouali 2018. L'album sera disponible le 15 octobre 2018 sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.